Eiki, tua mau whamaro atu e whiafu koe. Moni mea sāme koe, aho nei mahu I Sihoma. Ke mau fia, ke mau leke nekai. Moni a se wahi manaha me stolu. Koe potu koe a I tenio, koe fia, koe neke neka, koe whawhetai, koe uiaia I hiwa maari e. O tua mau whamaro ke mau mai o hiki ho hoa wha. Pe moe kau I fi, whaifi, pe moe kau I fi e whiapu koe. Whaatata ho mau ki atmosphere ho mau ki a pini. Ke a fio ai a fiona. Ka mau hana o hiki koe, ka mau whamangi koe, ka mau whakawhetai a koe, ka mau atwange a, atwan malo ki he a fiona, ki he whiapu koe. No tua koe o mau whamata, kau mana taki mau dolu I a koe ni, ka mau wimui a ki a fiona. Ia Christ o ao ka mau whamu ui, e mei kore ka paspaski Eiki. Hallelujah. Come on, this is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Hallelujah. Glory to God. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Come on, this is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it.
fiafka. Kako Eiki ko ia ko laumari. O kai longa poto koe laumari o koe tau atai. Oh, Faifekau ia fiona. O hoko mai o whai o mau whakatau atai nā ia fiafka. Hoko maha laumari o taki ki mātori. Tuke ma mui atu ki a fiona. Atu o sewaniti pe mo fofona. Tabo i hoko ma whalo ma tolu i o siasi i e fiafkoene. I a Christ ko au na gea ko mea pa ke mau lotu pa ke mau lea ko toa pie. Ke maa kamai o pie wa ka kula o wa hoko ma hokue. Ke whai o nao, ma ke ko e lami, ke pe ko ki mamana. Ke whai mai a hoi ma mai tanai. Ke whai lore ma mai a hala. Ma ke ko ma whai lore na toko a pe o wa mai. E o na tau na toka ia. Pāwe pāto pe ti. E o ko vai pure. Mai maroni. Mai gloria. O tainata. Pe tainata. Amen. 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 Whakai Eiki. Somebody's here and I know it's God. Somebody's here and I know it's the Lord. Somebody's here and I know it's Jesus. Somebody's here and I know it's the Lord. He is mine, I am His. Jesus in my heart, joy in my soul. He is mine, I am His. Jesus the Savior is love. Oh, somebody's here and I know it's Jesus.
Today, Ngaue ke tau Faifekau konferensi, biar hamle miki rotu fiane. Ya kole ki Eiki koe ha Faifekau ke foaki mahai mamani o Emmanuela. Ya no fai he mai ko wike ko ya o fara loto bia o mi Eiki. O biai ai ki ke kaga na fai Ngaue. O firma o que frateu uma facroa ai cristiane kodobe o kui que ne fai e Ngaue aqui aqui coni ela kumare ia ha Eiki o mai be ko ha be Ngaue ia o que fai ko Ngaue aqui Eiki kai toi mo fua que ata que ne fai Ngaue que até ia be Peko Ngaue ka pure Ngaue. Peko hato Ngaue, peko hai Ngaue o ke fai ko toa pe ki Eiki. Kono ngā peko ki ko ni ko ki ia te tau whanua ki ai. Ko ki ia ko te tau lele ai I he leini mo oni. Ko ki ia e koi fua mai ai o tua ka ti tato. Ko ki ia ka tau nofa tai no beheni mamani. Peko ola, peko hape, pea whahoi fua ia ki he Eiki. Koi ai, pea tōi lewa a foi pena koe ni ke whotu ia I mamai no Emmanuela. Koi ki whai o Ngaue a Eiki. Ka lele atu I tonga ai konfeniska ko tahi hata u tōsi alonge amuni. Ka hoi pe o kui kai o whima li. Ke ame foi ki ke inasi e seats kotoa pe. Ke ko hoku lo tō ia, ko ki tau tō tau whai ngā Eiki, o kai ni ki ke Ngaue ake, o te tau ere tai ki. Te whai Eiki tā noa koe neona ko te whai ke kau rotu whia. Nea e mamotoa pe a mei no muka, ko hono ki ngoa ko etu. Pea, koe ne tangata Eiki me ta taha mo tonga. Pea, ale tangata Eiki nio o manako he whiwhine me nuku. Pea na mari, pea na au hifo ki ta taha mo tonga. Koe tangata Eiki ni uno kifne ange o tua koe whakta anga. Mo hiwa. Pea, koe na mari koe a etu mosera, koe romo mātu a whi ofo ofani. Papaine ki taranoa sike na whi ofo ofani. Kana au ke lotu, osloa na teuteu na humai whi piki nima. Lue pipiki ai pe ua koe ni o au whai lotu. Koe ne tuku ai lotu. Kata whakawena penge hiki ai hau ofa mali.
Kita pipiki pe mo tamali, pe ko kai pe, kai tami alke lotu, tami kia pahinga fetu. Piki pe kia ke mahino koho fa. Fai pe ai pe, oa watai, koto kia mahaki o fefileni ne malolo. Pea fak lewa etu hono fai wā koe whataanga. Ai fo hiva I loa I tonga. Oi au e se konga koula o toi moana. Se konga koula o toi moana. What happened? Ka pai toho koula he moana. Te maua whima ali. Ka o pe kōku. I hoko mai rama le manu ni he o se hae hake a sisu. Pele hanga tara ofa te uhau. He kai ke motu e noa. Te uhau peka te moto. Na mai e Ngaue uraki vespalu. Papai hoko mai koe ai rau marie. O uhau le mai a ke mo mau ai iwi. Ka te mo mau pe hamaloi o ka hoko mai e rau marie manu ni. Ngaue uraki vespalu. Koe konga koula ia. Na ai hau pe mo sisu. Koe hoko mai hono lau marie, o whaafare I he kawako. Pego ne kau Ngaue. Koe ne whaafare, koe sai, e ne nofo koe I a teki nau toru, there is a power in the work they do. Koe hingoa o e ki koe a, ki he kau Ngaue, ai o tua mehe kamataanga, koe power I he iwi o la mai manu. Power in the Holy Spirit. Koe ano inga why God sent power I hono la mai manu. Koe nato ka veinga o tua ke le ome ai power kai ola na whamoni a sisu toitu. Ne ome ai pawa kai kakato ai Ngaue. Ne ome pawa kai babe ai tamele. Tate fito kata whamoni hakonga o no ai taimi. So we need the power ke ora. Te hau he kawa ko e nama fora. E tapa ko toa peo mamani. Como nantu I he ko India, o sio me loto apuna ke mo uma I South India called Mount Thomas. Pe o ko me ale ka passe ke na alo kaka Mount Thomas. Then I asked why that mountain is important. Pagotala. I mo uma koia o kuulo e toto misa Thomas. Na ama misa Thomas he power. O lama leo Ngaue ola I India. Pea ita kau India lotu hindu. Ana hanga lewa whama leo na taia. O whetoi na toho ia I mo ngaki o lunga. Pea kohono toto. Koe toto ia o maata. Koe toto ia o toko taha ai o tua. Pea kuulo ia I he body. So I went up there. I saw how the pieces. The work of God. They are linked to the It's what the Master did. Nai Ngaue, I forgive ko ya koe power. O wina I ola Ngaue. They turn the world upside down because of the power they receive from God. Koe power. Pea koe whaiki koe ia. Os me ponga. Oe kau discipale. Pea ka mata ke mole ai ki ia. Matau hawai pe. Tai taha. Na whakatoronga mai. O nge mawe whaiki na iloa ben historia o lotu. But most of the churches, they run without the key. Sio bemo ke sio ke ai.
Paoli ke mono foa ki ke whakamo on pa ke whoki mai pe ko tau toa ngā ke sio pe ko ki Manuel pa ke sio pe ko ka koe pao sio hao hano he ngā whainga foa e alo tu i he tamini kono ngā te work without the king whainga pe tupe o maranga no ia tupe o hima no ia Pega na vazio, e na mea hongo, e televisone, mas na reúne mea, e retio, o fai o fole do pe o pui, a na lea me hoto, o loto without the key. Pega ka hawa mai. O se e ola ko omi e kawa ko ke na wa foi ki. Foi mea rua. Increase asiasi o tua. Taha mai fai longa. E fora o tau fai o tu. Faifekau. Si e ni. Ona tau firma li try to get the key. Ko nga fai fora o tau fai o tu. Ua. E ma fora fa. Sioka lafia e tau Ngaue. Ngai tapa o tau pe mamai. Without the key, I don't think I can make it. Without the key, as a little woman, can go round and round the world many times, establish churches, winning soul for the Lord. Whataia mo toa koe, e ne whie mui o to kon ke ngā. One person can win the whole world for the Lord through the key. I want to make sure that everyone here who works for the Lord must have the key. Te wako Tohitapu moi ki, te maranga moi ki, te uhiwa moi ki, te tamea moi ki, te wifi moi ki, te worship moi ki. I must use the key. Kai mana koa, kai whono tau siasi, ka tau tōro atu mi mama nami. Ka tata kai koia, ko hono hua hangu inga. That key calls power. Everything we do must have power in it. Power in our music, power in our band, power in our singing, power in our maranga, power in our Tohitapu, power in prayer. Everything must close with power. Amen. When we do that, the church will grow. Having a two-person, going to have powerful individual. We must try to get the key of power. Ia. Mane tau sio e ki whakatara tau koe ni. Koe ni koe mea fua i ho tau lau mahi. Mea fua, thermometer, a ho tau lau mahi. Kai te koe tau worship ai with the key. Tau hawai, pea mo power. When I talk about the power, you know it comes from the Holy Spirit. That's why we need to be filled with the Holy Spirit before we come to church. We are not to start with. You feel hot inside you. You feel like to cry. Time you go to worship. Okay, the fuck out and I never offer you cry. You cry because you love the Lord. You cry because you think of his death at the cross. You cry when you think
of a little baby who was wounded. Everything they whakakau ki ai, you feel love. Love starts to grow because the source of love is coming inside. That is the spirit. Pea kono fua lama di koi ofa. If you don't have love in your heart, there's no spirit in you. Koi kakai ofa lang ta, aga kai ho whonga maari. Koi kakai ta e ofa taha, kai kai la maari. Because koi la maari kono fua ua ki pe koi ofa. Amen. Amen. Pawa tahini ho family ho fana tai offer pray que le tali la mani. Ka full my offer. If you have a boyfriend who wants to use you and not to love you, not love you, how will you eat the mother la mani? How do you feel more kakai tamata o take la mother la mani? Okay, kau youth. Okay, kau youth. Is there any youth? Mahal ko si okay. Kau youth, kono nga whainata ai iyo nga tahine ka ko. E siya to ya. Tingnan ko po uwi ako. Kung offer na tayo kanina, tingin offer ko kape, hitayin ko to. You have ito fok. Ito ako na po api. Kapolo si osi ako niya. It's just to show love. You can tell. Can impart it out to you. Is he truly in the spirit? You can tell. First thing in the morning, you say good morning. Kako was mawa to kapati o tate. There you are, so kapati. He says, well, I'm no holopeo, so no holopeo. But we full no. To come ki he fu ala mari ko. Ko tai ni mo tau ka mata ko ke tau mafana. Tau ko mafana. Usually, they will allow the dog will touch it and go down. Come out. Lucky me a year who are less in La Marine, how can it go to near last without emotion? Offer. They try to cry. Perché ama che leva che non sta qua che. Ni kamatalewa che now. Sio bisogno perché o tua. Avete che bisogna di o tu per quello da fare bisogna di they look for something good heavenly from heaven. Now so per te men acqua per camata leva che ne tangi non ne vale la che io le che for me I hope che mai nusia col cuore ma pat ma hoi ke ahyang ke now whanau. They want ke now experience i lau mai. So I went. Na whakwe o pe mo i kina ho koho Ngaue. Pau alpe by myself. Anko ya maurele me Faifekau Vika. Oh, ta koe ko osi ilo whaka i loto. O manako ai o tua he kaureka. Because they're still pure. And you know, that is why I really like name. Ita whaka e mamu e te a nei, a Faifekau monoa, pero ha o ko ui ai.
ai ki tamasi ko na whakahimoa na toku wa e taha mo e otua o nei. You know, when we were friends with Nei, I love him. So I call his name easy for me to say the name. And everywhere I go, I must have something for my name. I put some sweet in my bag. Even though it's heavy, but I still put it there. Because I look forward for the time I show up at the game. They run in hot grandma. Never forget it. Al hakepek tal, ang matua ko ni mebu. Ofe na karon. Al hakepe o fulai kamata ke atekia he fili mo uri ko mama ni ko ni. Ha mama ali be. Ai ha kekito ifo. Ai haki pe mo fe kuku I pe mo ate fanga ki me afa he ku kamata ni ke pani ma mani hona la mani. So fakita mai ko ke pani he mani pe. O whakarata atu, I feel no nato. I have to say, pea kamata e waki, kau leka ko ni patmahoe, hifa la mali. Toki koe whanga ki ita mai ki ko ni ta uwha, ta unima, ta uona, fitu wal, utu, fipe taki mo taho ta utu, lea kehe mo tako to foha ke behe, follow. Toi, ane tangi e mātua e nau sio mai ke mea whai ki nā whana. Tāma e koe mea whaka mā whana la. Nere a kui koe blessed. Mo tāku aki, ai whanki kaurika. Kamatara ke nau mea keke. Sio ke tau koe whi mauni tā. Pawe hau kai whukau hiwara hi e, whainga tā ke kuf e mea mai hoki kaurika. Kono mai ku maa e whaka. He kai te e rawa o whetongi ake maa anything. He kai rawa e Ngaue mārohi o te ki owa ai maa. Pe rawa e ho o dedication o whetongi ai purity. Pe te te hanga te whenga mea whea, no, purity is number one need ki te whetau rake ma otu. Mama lele mai ai, o osikama. Arre mo kita mai nge, ai ni tara. O ta tau te arre ba tau pa ki te tau lea ke. Ia ni hi whakatonu lea, me e rahi ngai sas wha Pentecosti. Ange o toi gift ka nā tō ke nā mama o whakatonu ko hai me o lea ke atu. And then, ta ana pe ki ta tonu kia o hange koe ki whakatata koe ni. Kai awa be power. Awa be power. Pia matai pe ia he. Oh, whasidai ka mausia si ma mea ke kehe. Whasidai ma tatara mea. Ma whana, pia ma whetangi, pia ma viva. Pia asula pa tukala tupa ma wala finishai. Next Sunday we come, same thing happen. Next Sunday we come, same thing happen. Kai te kai pe ki tau mātou power. Pea koe taru ai toi moana, ai foi ki koe a koe power of the Holy Spirit. Nā tau pe he, koe lea keke e koe mea te tau ngatai. Koe tatara mea te tau ngatai, no! Koe whawhara e tuana wara mesaru, ka te loa peha malo, and you shall receive power when the Holy Ghost has come upon you. Lelai pe mai te tapuia, ka te mo peha lea keke. Ka te mo peha tapuaki. Ka te mo peha tatara mea. No, his ariaki ke tapotu taha. Oi ka me ingana, wingana mara marie, is to receive power. Lea katoa power. Can ready your right hand. And then give him power. They get a kufe for key. Taki was story one, I go a lot of from Kui. I'm not a girl to power, and I'm not your arm without the power. Oh,
Okay. And we shall receive power. 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 Oka hoko mata mari mani. Pas kalau dia. Kita. Pea ko mea ko ma Eiki ke. Hiki kalau tu anak mera he tau ko ni. Hiki pea mo yo fama fana. Apa tak pergi? Apa lagi ke itu apa tang ko ya? Don't encourage this. Mova. Till you receive the power. He ko mea mai e o tua. Ora se mai ka uta mai power. Fai tau lele koe ha me fai e hiva, e drama, e tā, e ifi pe me hake pitu i ti ta ifi ko whanu mai he rama le mānio ni ihoro tō when you blow the trumpet hao lewa ea koe o spani ia i roto hao ia come through pa koe le o koe o lau māni ene hao koe mea ifi it cause people to cry. Then you will kick out the devil, the spirit of the world in the church. Ko fato nia e mea. Faifi. Maro e fi. Mo alu hake toi tatako hake ke mo wifi in the power of the Holy Ghost. Amen. Taki rotu fia. Ko mo worshipi. Fofitak fafahima. Ka mo toi aniaki ke tau hiki. Ke tau hiva i power of the Holy Ghost. Pehe ke tau lotu hofia, tau lotu i power of the Holy Ghost. Pea koe kato me kau malanga mo i mea ona ke hao malanga. Till you experience the power. The power o i ke whetongi a kia ale o kai kai la. No. Te ke kai la tau ki whe, kau ke tau i ke noto kakai. Koe maanga i he power. Peko hai volume o ke ngai aki. E lue mai beha o huki loto mau mo uia. Because ko mea ia ai Eiki. How can I take the power? E whenwhereba. E kumawa power. Kau hiki anki o runga pa renga tai. Ka whai aki e Ngaue. Koe ha what shall I do? What shall I do? Mea ko frufurasio. Maake home full mano. Ves tayo mo wano. Ves fit far. Besta ma pea ko eni. Hele ai. Oh, ka pamata atu moa. Me tahani ma. Ke mo ule fo story. Pa me beheka ringa tolu. Mo ki mamanka to. O malanga ake ko speri ke mea mo uko to ape. Faifekau. Ilonga aia tene tui mo baptaiso. Tene mo ui. Kai longa ia e kai tene tui e mo ua. Pea e omo ki nga toro o kutui. Very, very important na for lea koe ni. Pea e omo ki nga toro o kutui. E kai ke awa tau whaia mea mana without doing faith. Pea e omo nga toro tui e ngai whai longa koe ni. Te nau kapus te roro i ngua oku, te nau lea ngai lea fo o, te nau puke hake ai whangata, pia ka iloame te nau hilma mea, oku kona hei kai api te nau kona ai. Te nau hili whaki nima ke maa ki pia te nau mo ui. And you go underline verse 17 and 18. Sai. Sio ko foi me ai a koe. O need a koe at power. That is why God sent you power through the Holy Spirit. Koe ngā ko ui mea koe. Kamo o, mo ngai whai ronga.
Vesta aiba. Ya koe hile fofora he kigari ngā tolu na e o hake ke rangi o le a fio me tomatau e o tua. Ok. Ya hopo e tara noa ke foi final part. Pea ko ki nau tolu na nau alu atu o maranga holo. Pea Ngaue whakataha mo ki nau tolu e Eiki. One pou ai folfola aki e ngai whakailonga na e hoko ai. Amen. Number one, how to get the power. You have to Ngaue whakataha mo e otua. Ngaue whakataha mo Eiki. You must work together. Don't go by yourself. Don't run by yourself, because you will be powerless. You will be helpless. You will be wasting the time. Te arukoia, te whamamahi e te ringa kakai. Te arukoia te whature mo he e matanga. Te arukoia te whamoreki e nā petrol. Because there won't be any effect at all. No more love. Amen? Ko mo maa koe ni, ua toi hoko atu au, hatau au, wifai, taro. Sukhen, hadi saa. Tamai, koe hame nai hoko na nau alo maralama pia Ngaue whakatanga tore Eiki ne poupo whawhake whakainoa. Taha e Ngaue ai otua koe hanga poupo i a ho wholawhola, a ho marama. Ne hanga sapoti o marama ake ne ngā mea whakawho. Mea kai peruwa e ua mespa. E peruwa e ua mespa. Peru ne maura nai. Te peru wahe ua vespa. E tupeho ni ma i he vesi koe. Rau mai? Te rai ka ngā whamohoni koki a eutua aki hanga ahi whailonga. Mo ngai mea whaoko, mo ngai mama te kehe. Kai maa hanga ahi tupakanga lamba ni e mai oni. Le vahe o whakatau. Right. Ko tau maranga, me tau whainau e Eiki ko pa whamoni mai o tua. Ko whaile e taha ke whamoni witness, that means approve. God will approve your preaching, your work, your singing. Habe mea ke whai. E approve mo Eiki o ne whamoni a ngahi mana, ngahi mea whakawho. Amen? Don't go without the approval of God. You have to make sure before you step out or come out to your car and go to the whalirotu, you must go with God. You already prepare yourself. Pag ilo approve e o toa mea koe te whai. You say, Lord, let's go together. I can't do any marama without you. I can't himalele without you. I can't yifi iramale without you. Let's work together. Why it is important to work together with God? You look at me, you look at my face, you can see me, the way how I dress up, but you can't see God. God comes to you through my word. That is the power. Papawa barbarerawan, hangi koe he taimini, o stara nawi o lunga, ane ho atao lele mai ai wa mai ke Eiki. Kono tonga ke tao o Ngaue, kau whaia mea ha mai ka whakoe mea taha. Ke lea au mai, kai arua tia o whai ai Ngaue ka mōkoto. Ato whapao, a e kule ata te moto. Ato whamahina, he koe great teacher.
Kamahino me kai mahino. That is why for 50 years now, I have to learn not to drop it and inhibit any time. When Moya can fight here at Malawa, I'll fight them here at Malawa. And the guy went for it. And the guy found it. And the guy all right. That's why he asked me, take the key, Kihokakai, Konamai, take a mama, more my more family kill. Take a mama, more phone, kill. Take a mama, more Australia now. Wherever you go, take the key, but when key can work together, but my Otua, Kalamakeola, the Haruka, you will to take to me. That was passing more Eiki. Always remember, because you have a go find me. Papa, the tower to Hatamana. Okay, I like to go in. Faifekau Vika. Oh, Mama, my Mama, go to the boy. Of Ami can find my two Kaio. Take us a minute to have power. And I'm not that love him. The town of a town wiki, fire by love, by fire for a power. Amen? Fire for our more. Fire for Mahino. Fire did a mere fame for that fire for her time. That is why make sure from now on, hold on to the key, the power. You get it from number one, working together with him. Son, another thing that I've seen here, Ula Colinto, Bahebua. Ula Colinto, Bahebua. Okay. Bahebua. Pea. Começo no tolo. Moi ni kenima. Se eu falar por esse ano, a palavra. Pefo que recufernaia a como que montoro. Não vai, mama na vasi. Pera lá ele tá ali. Se eu matar ali vai. Pera coi uma aqui, cai uma e uma Nai kai fai aki ai mahi lea whaka ole poto. Kana e fai aki ai whamo oni he rau mari e mas. Fai aki e whamo oni ma rau mari e. Ne ngaue aki I demonstrate of the power of God when he preaches. Why? Why, Paula? Koi uhi ke o na atu ho molo tu I poto e tangata ka I mas power of God. Sai me ma uia. Kana ya bagi ana Paula poto na ya ko e kameliere. O alo malanga. Message point all. Ula famena apa ia. Ia ho tarateu. Step 1, step 2, step 3. Ia ho conclusion. Ya la ve foi mana. My power life. Stop. Ngaue ake poto o tana. Merai te umalama. Ke ngaue ake poto. Koku malama. Demonstrate the power. Demonstrate the power. Demonstrate the power. Ame faate kui, eva te pipiki. Demonstrate fakalian pe ngaue power ai otua ke kamaki. Why? Ke o ha ka kai ki hok poto I he poto ko fai. Kana al ke power. Kana mai mo. O ha o malama. Pe ha o ha kui ne fakaa. Pe ha o ha taha ne ha mahaki ne fenga ke falele ne mo e over ka kai pipiki e otua hono rather than the wisdom of man. Kono ingaia ai foi ki ko ya tau ma unu ke pawa ngawea. Amen.
Faifekau Vika o tua. Koe mea hinga papaura. Kai te lea whakaoleo leo poto. Koe ngā te la hau ka kai o pipiki he poto e tangata. Ka te lea, ka te maranga whakamo ni e pawa o tua. Ke ale ka kai o pipiki he pawa. He mawhai te mawhai. O mea ta o me Eiki. Tā Ngaue pipiki ki ai. Koe fwoi ki te whake ni Ngaue. Koe pawa. Tau ke inga lewa ke tau alu me tae pawa tae ni. O alewa o mao. Fwoi mea koe ia. Pe lawa e ha number one, you have to work together with God. But you become powerful. Tonight, tomorrow night, te tau sio lewa ke number two, you must have faith in God. Okay? Ang wala mea Faifekau yata. O ia au me koni. Kamana lewa ke whararau roto, how can I do it? I must have God with me. Ngaue moia, tarangoa moia. Kai ki taha mea kawai. You become powerful when you work together with Him. Mo mea dorunga.